birumvikana nta kindi tugarutsemo ni amakuru adasanzwe aribana n'umutekano politike na diplomasi tugiye kuba twinjiramo tuva imuzi n'umuzingo tugenda tubabwira uko situation ihagaze mu buryo mwese cyangwa ubundi. Twirukanse cyane nyamuneka sindi butinde murabizi ninjiye muri ano makuru rwose nyamuneka nkubita mbangura kandi nkirukanka cyane mu buryo navuga ko budasanzwe. Ubwo rero biraza kugusaba kwata yari mu minota itarenga mike cyane by'umwihariko kugira ngo ibintu tuze kuba tubyinjiranamo gatanu kuri gatanu muri rusange. Yes, ndi butinde rero ndaza kwanasuhuza abantu badukurikira by'umwihariko mbere kugira ngo twinjiye muri aya makuru cyangwa se mu cyitwa imfunyamfunyi mbanze mbabwire ati mumeze mute kuko badukurikira bari ku migabane igiye itandukanye. Nyamuneka nako nifuriza abagiye gusenga isabato nziza kuko uyu munsi no kwa gatandatu. Yes, nukuvuga rero na makuru tugarutse marebana n'umutekano politike na diplomasi by'umwihariko. Twirukanse cyane reka tubanze dusuhuza abantu badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi na abantu bagaciro abadukurikira ari benshi cyane rwose kabisa abantu bari mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi tubasanga muri Coline Mujejuru, tubasanga muri Coline Murangara, tubasanga muri Coline ya Tongwa, tubasanga muri Coline ya Kinazi, tubasanga Bujumbura ndetse na za Cibitoke na za Gitega tubaye ikaze. Ariko kandi rwose badukurikira ari mu gihugu cy'u Rwanda tubaye ikaze, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Nyamuneka bari mu bice bigiye bitandukanye tubaye ikaze tubikuye ku mutima muri rusange. Ni byinshi cyane rero tugiye kuba dukumozo, ariko kandi rwose nyamuneka tuva imuzi n'imuzingo na makuru adasanzwe aribana n'umutekano politike na diplomasi ari nako dusuhuza cyangwa se tunakira abantu bari ku mugabane w'Uburayi, bari mu ntara gatandatu diaspora Canada, bari mu Bubiligi, bari mu Faransa, bari Kenya, bari United Kingdom, bari n'ahandi hagiye hatandukanye bose tubaye ikaze tubikuye ku mutima muri rusange. Yes, ngizo ingingo z'ingenzi, ariko nayo ninjira mu ngingo z'ingenzi mwamenye yuko mu kanya gato karibuze iby'intare za Sarambwe zimaze iminsi ziganira na leta ya Kongo hari iduha muri Katari. Mu kanya gato rwose imyanzuro ishobora kuza kuba rwose ijya hanze. Amakuru mfite rwose ngo nuko icyitwa imyanzuro cyo rwose ngo cyamaze kuba cyemezwa. Imyanzuro yavuye muri ibi biganiro by'umwihariko byari bimaze iminsi bisakiranya impande zombi. Yes, ubwo rero rwose ndabyo mu masaha ari imbere yenda nibiza imyanzuro niza kujya hanze turaza nayo kuyabashyitsaho, ariko byose byo twari tuje kubabwira ahubwo yari nka update iciyeho kugira ngo nabyo mubimenye kuko mugomba kumenya byinshi bigiye bitandukanye. Yes, no kuvuga ngo rero tuvuye kuri no nkuru reka duhite twirukanka cyane. Murabizi ko drone ku munsi w'ejo yari yakameje mu mujyi wa Bukavu. Ubwo nayo ni inkuru iciyemo iyi drone iturutse mu gihugu cy'u Burundi, ariko impamvu mba mbivuze ibingibi nuko nabyo bifite aho bihuriye n'igihugu cy'u Burundi kuko drone niho zimo zaturuka. Amakuru rero namaze kwakira atayivumbi nuko izi drone nyamuneka by'umwihariko zamaze kuba rwose zigira karakajya he. Zimwe muri zo ubu tuvugana rwose zamaze kuba rwose by'umwihariko intare za Sarambwe zivugutira umuti mu gihe zaza kuba zongeye gukora amakosa yo kuba zahaguruka. Nako mujya Uvira icyitwa amasasu menshi, icyitwa kubomorana hagati za Sarambwe ndetse na leta RDC ifatanyije n'abarundi nabyo birakomeje. Ibi nabyo turaje tubyinjiremo kuko ari imirwano ikomeye cyane yabaye muri iri joro ryakeye. Iyi mirwano iza gusiga benshi bahasize ubuzima, ariko nabyo turaje tubyinjiremo kabisa umenye byinshi by'abacancu bamaze no guturuka mu gihugu cy'u Burundi. Turaza kugaruka ku makuru menshi byatandukanye tubabwira uko situation ihagaze. Muraza kunyemera turebere hamwe iby'abacancu bamaze kugira mu mujyi wa Uvira, ndetse murabizi ko mu gihugu cy'u Burundi hari abagera ku 2500. Turaza kubikomozaho. Turaza kugaruka ku kijyanye n'amakuru arimo aturuka mu mujyi wa Bujumbura. Mu kanya gato hari inama idasanzwe, iyo nama iri bwitabirwe n'abayobozi bagiye batandukanye. Ni inama rero yamaze kuba rwose ipangirwamo byinshi, ariko bijyanye n'ubundi n'intambara igihugu cy'u Burundi gikomeje kurwana nayo tuje tukabagezaho kuko byinshi biri bwigirwe muri iyi nama twebwe twamaze kuba tubimenya, cyangwa se twamaze kuba rwose byamaze kuba bitugeraho muri rusange. Yes, turaza gukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye. Turaza kugaruka ku cyitwa imyiteguro idasanzwe by'umwihariko ku banyapolitike bagiye batandukanye mu gihugu cy'u Burundi barimo baritegura guhangana cyangwa se kugomba kugundagurana n'uwitwa General Neva.
nayo irakomeje, ndetse inama zikomeje gukorwa ku bari gukora ibishoboka byose kugira ngo uyu mugabo barebe nimba ashobora kugenda gake igihugu cy'u Burundi kikongera kikabona umutekano. Turaza kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugende tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze. Muraza kunyemera dusimbukire ahitwa muri Cibitoke turebere hamwe uko situation ihagaze. Ni ibice bitari gusiba kumvikanamo amasasu menshi. Turaza kuba tubapudetinga mu bice bigiye bitandukanye tugera tubabwira uko situation ihagaze. 5/5 rero akora subscribe kugira ngo tujye tugenda twibanira mu makuru agiye atandukanye abakomeje natwe kugenda atugeraho muri rusange. Ntabwo ndi butinde twirukanse cyane, munyemerere mbanze rwose mite ninjira kuri izi ngingo, mbanze nzivireho rimwe. Izi ngingo zibijyanye ariko ibyizi nama by the way n'ubundi uko byagenda kose icyo twiteguye ku bijyanye n'inama cyangwa se ku bijyanye n'ibyari birimo bibera Doha muri Qatar, n'ubundi uko byagenda kose twiteguye yuko biraza kugorana yuko araza kuvamo ikintu kizima. Icyo kintu ndakeka buri muntu wese ukurikirana ibibera ku mirongo y'imbere ku rugamba abyiteguye, kuko biraza kugorana by the way kugira ngo hagire ikintu kiza kuvamo. Impamvu ni iyihe? Ni ukuvuga ngo igihugu cya RDC cyangwa se igihugu cya Congo ntabwo kugeza magingo ya cyari cyiyumvisha ngo kibe cyakira ibyo AFC cyangwa se intare zasaramwe zirimo zirabasabana. N'ubu baracyatsimbaraye, mbega baracyameze nk'ibishyitsi. Urabona ko rwose nta gahunda n'imwe bafite by'umwihariko yo kuba bagira gutya bakaba bakicara bakaganira n'izasaramwe. Ubwo rero rwose nyine baraganira ariko ugasanga iby'uruhande rumwe rukeneye urundi n'urubyemera, ugasanga bamwe barasaba ibi abandi bakavuga ati reka. Ibyo bintu byose rero washyira mu gatebo wagereranya ukabona ko ari ibintu nyamuneka biri bugorane cyane kugira ngo uruhande rumwe rwumvishe iby'urundi rukeneye. Ubwo rero rwose n'ubundi ibi biganiro igihe byari byarateganyijwe byagombaga kurangira ko si cyo gihe byarangiriyeho, n'ubundi byakomeje kugenda bigoragorana. Ibi bintu byose rero ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda bigaragaza ko biza kugorana cyane kugira ngo ibiganiro byaberaga Doha muri Qatar by'umwihariko bibe ibiganiro byanyuze mu mucyo. Ibi bintu biraza kugorana cyane ku rwego hejuru, twisange imyanzuro itabaye. Ahubwo nyuma y'ibi biganiro murabizi ko twari dutegereje ko ibi biganiro birangira ngira ngo, ariko si nibyo gusa twagiye tuyibona ahantu henshi. Izasaramwe n'ubundi zo zitegereza ko ibiganiro birangira. Ibiganiro iyo bimaze kurangira inshuro nyinshi nibwo tubona imijyi itandukanye ivuyemo. Ngira ngo mwarabibonye Goma ijya kuvamo, ibiganiro byabaye byinshi, ibiganiro bivamo ubusa. Nyuma yo kuvamo ubusa nibwo Goma yavuyemo, twarabibonye mu bice bya Bukavu. Ibi bintu rero ahubwo bishobora kuba bigiye gutuma by'umwihariko rwose ikiswe umujyi wa Uvira, icyitwa wa Murundi urimo wa mushinga ntahe nyamuneka ahurira n'uva gusenya cyangwa se ahura n'ibibazo bikomeye. Ibi bintu byatangiye no gutangira, ariko kandi bikaba byatangiye mu gihe n'ubundi imyanzuro twebwe rwose tutari twakayimenye cyangwa se tutari twamenye imyanzuro yavuye muri ibi. Ariko n'ubundi iyi myanzuro ivuyemo ikintu kibitubwira nuko imiripuko ku rwego rwo hejuru ihita itangira mu bice by'umwihariko bigiye bitandukanye. Igihugu cy'u Burundi rero kikaba kirimo kiragira uruhare rukomeye cyane by'umwihariko muri ibi biganiro, ndetse kikaba ari n'umujyanama mukuru w'igihugu cya RDC. Ndetse amakuru dufite, igihugu cy'u Burundi kikaba kirimo kirakoresha iby'umurengera kugira ngo umujyi wa Uvira by'umwihariko utaza kuba ufatwa muri rusange. Ubu rero rwose nyamuneka mwumve yuko ibintu bikomeje kugenda biba ibindi ariko kandi bihindura isura mu buryo navuga yuko budasanzwe. Si ibyo gusa kandi nyamuneka nababwiye ati kijyanye n'amakuru rwose, amakuru aba ari menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Nababwiye ati amakuru aba ari menshi cyane. Reka tuve ahangaha duhita tugaruka gato ku gice cy'u Burundi. Nanone ku gice cy'u Burundi mu kanya gato gashize abacancuro rwose bandi bagera kuri 300 bamaze guturuka i Bujumbura. Abo bacancuro rero ngo bakaba bajyanwe mu mujyi indani rwagati wa Uvira. Ikintu kibajyanyeho rero nta kindi nyamuneka ni ikijyanye no kuba no kongera icyitwa umutekano, ni ikijyanye n'imyiteguro idasanzwe
by'umwihariko kugira ngo urugamba ruze kuba rufata indi ntera mu buryo navuga yuko udasanzwe. Impande zombi zirimo ziritegura mu buryo buremereye cyane, zirimo ziritegura mu buryo bukomeye rwose. Icyitwa imirwano iremereye cyane igiye kuba yakaduka cyangwa se igiye kuba yaba. Imirwano ikomeye cyane rwose igiye kuba yaba, kuko aba bacancuro bari kumanuka gutya ntabwo ari abacancuro bagiye gutyo gusa, nyamuneka ntabwo ari abacancuro bagiye kubusa, ni abacancuro bagiye mu mirwano, ni abacancuro bagiye kwitegura urugamba. Ni ukuvuga ngo rero icyo nababwira cyo ibintu uko byagenda kose birasa kugomba guhindura isura, tubone imiripuko ku rwego rwo hejuru, tubone imirwano ikomeye cyane by'umwihariko muri rusange. Tuve kuri ibi bintu by'umwihariko tugaruke gato no ku yandi makuru agiye atandukanye. Narababwiye amakuru ni menshi cyane bari n'umutekano, politike na diplomasi mu gihugu cy'Uburundi. Ubu tuvugana hari inama idasanzwe, ni inama iri gutangire mu kanya gato, ndetse ikaba imwe mu nama iremereye cyane iri bwitabirwa n'abanyapolitike bagiye bakomakomeye. Ese abo banyapolitike mukeneye kumenya abari bo? Amakuru mfite ni inama yatumiwemo uwitwa Agathon Rwasa. Ngira ngo murabizi ni umwe mu banyapolitike rwose navuga ko batavuga rumwe n'ubutegetsi n'igihugu cy'u Burundi. Ikaba ari inama irimo abitwa ba Reverien Ndikuriyo, uyu ni umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Ikaba ari inama iraza kuba yitabiriwe n'abarimo ba General Prime Niyongabo. Ikaba ari inama iraza kuba yitabiriwe n'abitwa Mazimaka, Abanikasha Mashokero barakomeye muri CNDD-FDD. Ni inama iri bwitabirwe n'abadede benshi, ndetse umwihariko w'inama ikaba ari inama iri bugaragaremo na madamu rwose w'igihugu cy'u Burundi, cyangwa se umufasha w'igihugu cy'u Burundi. Ubwo ni umufasha wa General Nefu. Ni inama igiye kwiga rero ku kijyanye n'umutekano muke, ndetse n'ingaruka zishobora kuza kuba ku gihugu cy'u Burundi mu gihe umujyi wa Uvira uraza kuba ubarizwa mu maboko y'Izasilamu. Kuko bamaze kwikanga, baravuga bati nimba iduha muri Qatar nta kintu kizima cyavuyeyo, uko byagenda kose biraza kuba ngombwa yuko natwe tuza kurwana, kandi urugamba tuza kuritakarizamo byinshi bikomakomeye. Biraza kuba ngombwa yuko duhura n'ibibazo bikomeye cyane. Ubwo rero rwose nyamuneka bigendanye n'ibyo bintu byose bikomeje kuba, amakuru mfite atari ivumi nuko ibintu byamaze guhindura isura. Iyi nama rero ni inama igiye guterana mu kanya kari imbere, iraza guterana rwose mu kanya kari imbere mu masaha 8 n'iminota igira muri 35. Ni inama iri bubere za Gitega. Ni inama ndetse yanategujwe mu buryo bw'ibanga, ku buryo nta muntu uwari wese ubonetse ushobora kuza kumenya yuko iyi nama yabaye, kuko irimo iriga mu bintu bishobora kugira ingaruka ku gihugu cy'u Burundi, mu gihe igihugu cy'u Burundi cyaba gitanze imisade iremereye cyane by'umwihariko hano muri ibi bice by'umujyi wa Uvira. Barimo barareba bakabona intare zasarambwe zakuyemo Goma, intare zasarambwe zigakuramo Bukavu, intare zasarambwe zigakuramo Karehe, intare zasarambwe zigukontrola Rucuru, intare zasarambwe zifite ibice byinshi muri teritwari ya Robero, zifite ibice byinshi muri teritwari ya Rwarikare. Bakareba bakavuga bati none umujyi wa Bukavu niyo mujyi uri bubananire, none uyu mujyi niyo ukuramo biraza kugenda bite ku basirikare bari ku mirongo y'imbere ku rugamba? Uyu mujyi niba ukuramo biraza kugenda bite? Nicyo kintu rero kirimo kiragenda kigaragara hano muri ibi bice. Bakavuga bati none uyu mujyi ndibaza kuwukuramo ibintu bishobora kuza guhindura isura, tukabona imiripuko yo ku rwego rwo hejuru, tukabona icyitwa imirwano ikomeye. Bakavuga bati rero aho kugira ngo ibintu bize kubaho, reka twebwe tuze kwikumira hakiri kare. Ubwo rero rwose nyamuneka amakuru namaze kwakira nuko ibintu rwose bakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo baze kubikumira, ahubwo baraza kubikumira mu buhe buryo? Kuko igihugu cy'u Burundi ni igihugu cyamaze gutanga byinshi kandi bifatika binagaragara, by'umwihariko bigomba kwifashishwa mu gihe intare zasarambwe zaba zikuye mu mujyi wa Uvira. Ibyinshi biri kwiyazwa hano biraza kugenda bite? Ibi bintu biraza guhagarikwa mu buhe buryo? Kari ibintu biri buze kugorana nyamuneka.
hari ibintu biri buze kugorana. Ni ibintu biri buze kugorana kuko nk'ubu mu kanya gato nakiraga amakuru, ndimo nakira amakuru y'ibijyanye n'ibintu bikomeje kuba mu mijyi igiye itandukanye. Ndimo numva hano za Bujumbura bihwisa amagambo menshi bavuga yuko mu rujya n'uruza rw'abasirikare rwatangiye kwiyongera mu mujyi wa Bujumbura kugira ngo intare za Islam nazo zitaza kwihorera ziza gutesha umutwe igisirikare cy'umurundi cya FDN muri no mujyi wa Bujumbura. Aya makuru mu kanya yangeragaho rwose yemeza yuko impande zombi ubu ziryamiye amajanja. Mu mujyi wa Bujumbura baryamiye amajanja kugira ngo isaha ku isaha ibyo barimo barituriza Sarambwe bitaza kubagiraho ingaruka. Kandi nyamuneka igihugu cy'u Burundi gishobora kuza kugerwaho ingaruka n'ibintu kirimo kirakora ku butaka bwa RDC. Nimba kirimo kirafata drone kikazohereza mu bice bituwe n'abaturage, abaturage bagahungabana bakikanga bakavuga bati noneho ibintu bishobora kuba bigiye gukomera uko byagenda kose. Nacyo ubundi abanyarwanda nibo bajya babivuga neza bakavuga ati huguha nimba izasara muri kuze urufaro rw'amasasu urumva zo zibugwiki urumva ziri bugwiki. Ni ukuvuga ngo uko byagenda kose nyamuneka nta kindi rwose ni amasasu nazo ziri gutangira. Ubwo rero rwose icyo nakubwira cyo nuko ibintu bishobora kuza guhindura isura by'umwihariko ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibintu bishobora kuza guhindura isura ku mirongo y'imbere ku rugamba, tukabona ibintu bibaye ibindi, tukabona ibintu bikomeje gufata indi ntera. None ibintu biraza gufata indi ntera, tubona ibintu bihindutse. None nimba ibintu bikomeje kugenda bicyase, tubona imyiteguro idasanzwe igihugu cy'u Burundi kiri kubikora. Ngira ngo murabizi mu minsi itambutse Major y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya RDC baraganiriye bareba ku bibazo by'umujyi wa Uvira. Ibyo byose ni ibintu tuzi neza. Urumva igihugu cy'u Burundi kiri kugira uruhare rukomeye cyane muri no ntambara iri kuba ku butaka bwa RDC. Kiri kugira uruhare rukomeye cyane. Uruhare rukomeye cyane rero, impamvu ikomeye cyangwa se ikibazo gikomeye nuko mu gihe intare za Sarambwe zaba zirimo zirakontorora umujyi wa Uvira unakomeje kugenda uberamo imirimo ku rwego hejuru, bishoboka kuba neza biraza kugira ingaruka zikomeye ku gihugu cy'u Burundi, kuko nabo ntabwo bari bwemere kwicara cyangwa se ngo batuze bazi yuko bari bahanganye k'ubwo butaka bahana imbibi, kandi nabwo isaha ku isaha ashobora kubagira nabi yifashishije icyitwa indege z'intambara cyangwa se n'ibindi bikoresho by'umwihariko. Baraza kugomeza baryamira amajanja ku buryo igihe ashobora no guturuka drone mu gihugu cy'u Burundi, igihugu cy'u Burundi nacyo gishobora kuza guhura n'akaga gakomeye cyane. Ahubwo muraje murebe ibyo tugiye kwirebera sahize, muraje murebe ibyo tugiye kwirebera ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru ni menshi cyane arabara n'umutekano, politike na diplomasi, ariko ibi byose mbibutsa nubwo biri kuba hari abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi n'igihugu cy'u Burundi, abitwa ba Gervas Ndirakobuca bakunze gutaza abanda kugarika, bamaze kuba bitereka baravuga bati nyamara ibi bintu turaza kubona ingaruka nyinshi ku kijyanye n'umujyi wa Uvira. Gusa ibi byo ni ibintu n'ubundi twari dutegereje kubona. Turaza kubona ingaruka nyinshi ku bijyanye n'igihugu cy'u Burundi. Ibi n'ubundi ni ibintu twari dutegereje kubona. Gusa icyo nababwira cyo mube tayari tuze kuba dukurikira ikijyanye n'imirimo ku rwego hejuru, by'umwihariko igiye kuba hagati ku mpande zombi mw'ibi bice, kuko hagiye kuba imirwano ikomeye cyane. Yes, ntabwo turi bukomeze gutinda rero kugira ngo dukomeze turya iminota, ahubwo nanone munyemere babwire yuko mu kanya gato gashize usibye kuba abacancuro bamaze kumanuka, hari n'abandi basirikare b'abarundi bari bukomeze kugenda bisukasuka by'umwihariko mu bice byaza Uvira, kuko ntabwo aribo bonyine bari kugenda, hari indi misada myinshi iri bugenda ikenerwa. Abasirikare nabo rero bakaba barimo baritegura kugira ngo isaha ku isaha nabo baze kuba bakomeza by'umwihariko berekeza mu bice by'umujyi wa Uvira, ahasigaye tugategereza ko imanda buvuge muri rusange. Dutangure n'inkuru zivugwa mu isi. Aba Ismail n'aba Isaka baramaranye mu burengerazuba bwo hagati. Abatabizi ni ukuvuga ngo aba Israeli n'Abarabu bakomoka kuri
Jafeti bose na Shemu n'abahungu ba Nowa, ndetse buriya n'abakurikiranye neza mu bushakashatsi, Ukraine nayo nyene iyobowe na baturuka kuri Abayisirayeli. Uriya perezida wayo ni umuyuda abatabizi, hamwe na Russia nayo nyene ikomoka kuri Jafet, abo bita ba Magog. Nibo rero bariko baragwana, bagwanisha intwaro zikakaye, intwaro za kirimbuzi, intwaro zo kurimbura iyi si turiko. Rero karaga paranteze gatoya, ababyifuza tuzabategura ikiganiro kirambuye, ariko niyo wokora ubushakashatsi kuri YouTube ibyo wifuza kumenya ku ruvyaro rw'abahungu ba Nowa, aribo Shemu bakomokako na Aburahamu ariwe yabyaye Abayisirayeli, hagati yabo hakaba umuryango witwa Yuda ariwo wahawe ubwami kuyobora. Hanyuma abajafeti ni Abarabu, ni bariya b'Abarusiya muri za Afghanistan, bariya abantu benshi bava muri za Turiki na biriya bindi bihugu byose uzamutse vers le nord ya Israeli. Hanyuma abahamu murazi yuko abenshi ari Abanyafrika, imiryango y'Abanyafrika myinshi yavuye kuri Hamu, ariko turebye mu rubyaro rwa Yuda bakomoka kuri Dawudi, Salomo, turabona abo bita Lenirotike n'aba ba Ethiopia bamanukanye uruzi rwa Nili barashakashakisha ubwatsi bw'inka kuko bari aborozi, kugeza mu biyaya byose aho ibi biyaga binini bigarukira niho iyo miryango myinshi iri. Abifuza amateka n'amasezerano kuri iyo miryango murashobora kubirondera kuri za YouTube, mushobora kubona amakuru ahagije ibyo Abayisirayeli n'imiryango bakomoka ko basezeraniwe, ndetse n'abakomoka kuri Ismaili aribo Barabu n'abariya ba Magogi aribo biriya bihugu bya Russia, abenshi bari muri Ukraine, abenshi bari muri biriya bihugu bya Afghanistan, za Turikiya n'ibindi bihugu byinshi biri cyane urebye biri muri Est na Nord ya Israeli. Abenshi niyo miryango, n'abinjiye mu Burayi niyo miryango myinshi ikomoka kuri abo bita les Jafetite. Rero ntitware turi mu by'iyobokamana, ariko twari ducishijemwo bijanye n'amakuru turiko turakurikirana, kurimburana bikabije muri ibyo bihugu nibyo turiko turabona, ariko ibi byose ni ibimenyetso bituganisha ku kugaruka kwa Yesu, kuko ibi byose bituma haba inkenegwa y'icyo twakwita Nouvel Ordre Mondial. Mbega n'indazoyobora le Nouvel Ordre Mondial, tugereranije turabye la prophecy ni Uburayi, ariko urabye Amerika iritaza Uburayi bugaragara nk'aho umenga bufite intege nke muri ibi bihe, ariko dukurikiranije ibijanye na prophecy Uburayi icyo twakwita Roman Empire itegereza kongera kuza ikaridinga icyo twakwita Nouvel Ordre Mondial, kandi zintambara zose, ibiganiro, imyumvikano ishobora kugera ku kintu kivugwa ngo hakeneye icyo twakwita Nouvel Ordre Mondial, kuko yahoraho iriko irarengerwa n'amazi, kuko urabona yari iyobowe na Amerika n'Uburayi, aribyo twavuga ngo ni ibo bapolisi b'isi, ariko murabona yuko yaba Afrika bya ibihugu by'Abarabu aribo les Jafetite, les Shemiste na Hamu, abo bose bariko baragaragariza aba bakomoka kuri Shem, aba bakomoka ku bwoko bw'Abisirayeli. Urabona ko Ordre Mondial bari barashizeho aba bandi, uru rubyaro rwa Jafet, urubyaro rwa Ham,
bariko baragarariza iyo nouvelle ordre mondiale. Iyo ordre mondiale yari hasanzwe, nico gituma hakenewe ico twovuga ngo hagomba kubaho ico twokwita nouvelle ordre mondiale izova muri za consensus n'ibiganiro bizohagarika intambara ziri ku mugabane w'Uburayi hagati ya Russia n'Uburayi. Murazi ko bishiramwo na Amerika iri ku ruhande rw'Uburayi, hanyuma ku mugabane w'Abarabu ibiya bihugu vya Eastern Israeli hamwe n'Abarabu, aribyo nababwiye biriya bihugu abakomoka kuri Jafet, abakomoka kuri Jafet n'abakomoka kuri Ham, bagerageza kugarariza iyo nouvelle ordre mondiale. Ahanini muzi buriya Israeli niyo itegeka isi, baba abategetsi bakomakomeye bariya bitwa les Republican bari muri Amerika, abayoboye abantu bakomakomeye bayoboye Uburayi bashiraho abategetsi ba finance za election mu Burayi. Nivyo twababwiye ko ivya demokrasi burya ntibibaho. Niwumva hari ibihugu bivuga ngo tuzoza gufinansa ama election, buriya baba bifuza gushiraho umutegetsi baba bagomba. Nico gituma rero iyo miryango ikomakomeye y'Abayahudi itegeka ku isi, ifite ubutunzi bwose bw'isi, niyo yashizeho ico twakwita nouvelle ordre mondiale. Kandi urabona ko ibihugu byabo bategeka, abo bakomoka kuri Shem bategeka ibihugu, kandi bakaba ari ibihugu birimo ubwenge n'ubutunzi n'ubuhanga mu by'intambara. Nico catumye bashobora kuba bategeka isi. Kumbure inyuma y'intambara ya mbere n'iya kabiri y'isi yose bashize ico twokwita ordre mondiale. Ubu rero kubera iyo ordre mondiale ya kera iriko irasenyuka, nico gituma habaho icifuzo c'uko hajaho ico twokwita nouvelle ordre mondiale. Iyo nouvelle ordre mondiale rero izaba iyobowe n'imigwi ikomakomeye mu byo twakwita les services secrets et spirituels sataniques, ibyo twakwita les Illuminati, les Freemasons, Église catholique, n'iyindi miryango ikomakomeye ikorera mu ibanga, ibyo twakwita Sorbonne. Izo zose n'imigwi ikorera mu ibanga, ikorana n'amashetani, yifuza kwakwiye kubaho ico twakwita nouvelle ordre mondiale, izoba iyobowe na Antikristo ku mutwe. Nico gituma rero ibihe twinjiramwo bikomakomeye kurusha ibyo twarenganye. Ico gituma ubona ariko harakoreshwa intwaro zikomakomeye ku buryo ubu unyashobora gutangura gukoreshwa ibyo twokwita les armes nucléaires. Rero nico gituma abasenga musenga Imana, abatunganya ubugingo bwanyu abihana mwihane, kuko ibyo bita arme nucléaire n'ibigwanisho bishobora guhanagura igihugu ku ikarte y'isi. Nivyo rero yari entre parenthèses. Murazi ko dusanzwe twivugira ibijanye na panafricanisme, murazi ko dusanzwe twivugira ibijanye n'intambara iri kwirabera mu bihugu vya East Africa, intambara yo muri Congo, ibihugu vya Congo ihuza leta ya Congo na umuhari AFC M23, kandi inyuma y'abo bantu bose hari ibihangange bishigikira iyo migwi. Bijanye n'iki? Bijanye n'inyungu n'ubutunzi biri mu gihugu ca Congo. Nico gituma rero bwabo Uburayi, yaba Amerika, yaba Uburusiya, Ubushinwa n'ibindi bihugu by'Abarabu bishiramwo akaboko. Murabona ikiya gihugu ca Qatar, igihugu c'Abarabu, bashiramwo akaboko kuko ubutunzi buri mu gihugu ca Congo, ubutunzi ndetse buri mu bihugu vya East Africa. Mwarumvise ko muri Uganda hatowe izahabu zirenga trillioni imiliyoni ijana na imiliyoni
triliyoni 12. Ano mafaranga menshi cyane. Abaganda bashobora kuryamba mu gitanda hanyuma bakagaburirwa bakarya bavyuka bagenda ataco bakora nk'imyaka myinshi cyane. Ano mafaranga menshi cyane. Nico gituma rero Amerika idashobora guhumiriza Uburayi, budashobora guhumiriza Uburusiya, Abashinwa, se grande puissance zose zitegerezwa gushira ijisho ku bihugu vya East Africa. Nimba tutabonye indongozi zihabona, indongozi zibona kure, turashobora kuzokwamba mu ntambara idashira. Ndetse murazi ko hariho plane yuko Amerika n'Uburayi bifuza yuko intambara ya Ukraine n'Uburusiya abanyafrika aribo boyigwana, nka kumwe bafata abantu bo muri pays d'Afrique du Nord mu Senegal bita retirayere, biya bihugu bya Burkina Faso n'ibindi bihugu byose du Nord bikaja kugwanira Uburayi, bagwanya aba twakwita babadagi b'abanazi, babandi babona ko ari bonyene ari bonyoko muntu, abandi bose bakwiye kurandurwa ku isi. Nico gituma rero ibitekerezo mwene ivyo vy'amacakubiri nkunda kubabwira, tiburyo ibitekerezo vy'amacakubiri vya racisme vya ethnisme ni très dangereux, kuko murazi yuko muri kahise byatumye imbaga y'Abisirayeli barimbugwa imiliyoni 6 Holocaust, genocide yo mu Rwanda, genocide yo Burundi n'izindi genocide zagiye ziba ku mugabane, zagiye ziva muri ivyo bitekerezo vy'irondakoko, ngengabitekerezo z'amacakubiri. Ico gituma nkunda kubamira nkababwira ati reka banyapolitiki ukoresha ibintu vy'amoko muri politike, ukoresha ibintu vy'amoko muri politike aba yarabuze ico twakwita projet de société ashobora guhereza abaturage maze bagashobora gutera imbere. Kuko ico dukeneye abantu bose ni iterambere kwa kwihaza mu bifungurwa, kwa kwiga, kumenya ubwenge, kuko buriya nimba abazungu badutegeka nuko bize bakaturusha ubwenge bagakora ubushakashatsi, natwe kuguma mu bujuju kutiga igice kinini c'abantu usanga ntibize, ugaca usanga niho bahendeshwa ibintu by'amoko, ugasanga bariko baragira amatora apfuye ataca ashobora gushikana abaturage ku gisubizo. Kuko nimba leta idashoboye kwishura ibibazo abaturage bayibaza, iyo leta iba yarananiwe. Nico gituma benshi baca bitwaza amoko, amadini kugira ngo bashire mu gatiro abaturage bahanga amaso bababaza ibibazo bijanye n'ubuzima. Nabyo babwiye ubuzima bwiza, food security, kwiga, kuvuzwa, umutekano n'iterambere. Twese twifuza kubona umuntu aba n'ibindi byinshi, umuntu aba akeneye communication, gutembera, ubushakashatsi, kuvumbura n'ibindi byinshi. Nibyo rero nagomba kuvuga, nongera gutera kamo namira bitwa ba President Ndayishimiye hariya, ba Tshisekedi, abantu bitwaza ibintu by'amoko, fite ingengabitekerezo z'amoko. Erega kandi buriya iyo tuvuga ingengabitekerezo z'amoko, les extrémistes ethnicrate bari do tuboro, buriya bari mu moko yose, ntagire uzobesha ngo bari mu bwoko ubu. Ibyo twakwita les idéologies génocidaires, les idéologies z'amacakubiri raciste ziri mu bantu bose do tuboro. Nico gituma ngi Burundi buriya turashobora kuvuga ko nubwo genocide y'72 itashoboye kwemezwa, ariko hakozwe genocide kuko abantu benshi
barishwe bazira ubwoko bwabo. Ariko 72 nyene buriya n'abatutsi nabo bita abatutsi nabo bakorewe genocide, kuko imigwi yarayiturutse muri Tanzania, iyo twakwita Mai Mai Murere yariturutse muri Kongo, baje barimbura umututsi n'uruhinja bagaturira, kandi ibyo byose byabaye guhera 69 ndetse guhera 59 kuzamuka kugera 72. Ibyo bitekerezo nibyo byiganziye abanyapolitike bimbura mu maro bahejeje kugandagura abanyapolitike b'umumaro gwa Gasore Ngendanumwe n'abandi bari bafite ibitekerezo byuko Uburundi ari ubumwe, turi ubwoko bumwe, tuvuga ururimi rumwe, dusangiye umuco. Noneho abantu benshi barukubu ntibazi ayo mateka, baguma bahendeshwa ibintu by'amoko. Nicyo gituma mu Burundi haciye hima icyo twakwita classe politique mediocre, umugambwe Iprona wigabururirwa n'abanyapolitike bandandende bakoresha iby'amoko mu kwigungira ku butegetsi, mu kwigizayo abandi mu bijanye n'ubutegetsi n'igisirikare. Ari byo byatumye inkubi ya genocide yakorewe abatutsi 1993. Nicyo gituma buriya ndababwira, iyo ikibazo kidashakiwe umuti kigaruka gifite ubukana buremere. Nicyo gituma ibibazo dufite mu Burundi cyangwa mu karere k'ibiyaga bigari bidakwiye gushakirwa imiti yo gupfufaza, ahubwo bikwiye gushakirwa imiti ivura kandi irahari no kurandura les extrémistes bafite les idéologies génocidaires, les idéologies zo gukumira abandi. Abo bari dotuboro bari ku mpande zose. Nicyo gituma ndababwira ngo icaduhuza niki, icaduhuza c'est le panafricanisme. Twese tukumva ko turi abanyafrika, dufite ibibazo tumaranye ibinjana byinshi by'abaducinyije bakaduteramwo n'izo za politiki zo bita politique de diviser pour régner, divide and reign. Murazi yuko n'abaje basubirira abazungu bandanije izo politike. Nicyo gituma mu maguverinoma menshi muri Afrika usanga le président africain bakoresha izo politike za diviser pour régner, divide and reign, bagacamwo abaturage kugira ngo abaturage ntibashobore kuba focus ku iterambere ngo babaze ibibazo bijanye n'iterambere, ahubwo bakabashira muri ako gatiro k'inyigisho zijanye n'iby'amoko, bigatuma tuva mu byo twakwita l'essentiel. Nicyo gituma mvuga ngo iyo ni setting mind twerise twagabanye canke umurage twahawe na politike y'abakoloni, ari byo bita neocolonialism. Avec neocolonialism ni ukuvuga ko umwirabure nubwo yaronse independence ariko yakubandanije wenyene akorera abazungu muri ya politike ya koloni. Ibyo rero byakozwe mu mitwe y'abanyafrika, mu mitwe y'abayobozi, iterabwoba babashiraho, kurya gufinansa amatora, burya baba baje kugira ngo baterekeho uwo bagomba, ndetse yaza afite ibitekerezo byiza. Murazi Ruto agishika ku butegetsi ko yaje avuga ibintu bya panafricanisme, ibintu bya bottom up. Burya ibintu bya bottom up byari ibintu byo gutuma ngo rubanda rugufi canke abantu bakenye bashobora kugira nte kuzamuka nabo bakaba abatunzi. Ariko murabona ko bamucecekesheje, baca bavyurira za opposition zigatera umuvurungano n'induru, noneho kugeza ko abagira concession idafavoriza abaturage bakenya, ariko ifavoriza abo bazungu, abanyamerika, abanyaburayi n'abandi. Cyo gituma rero ibyo abantu benshi ntibabitahura. Nicyo gituma twafashe iya mbere mu kubisobanurira abantu bo muri East Africa bashobora gukurikirana ururimi tuvuga, ururimi rwacu, ururimi Ikirundi, Ikinyarwanda, Ikinyamurenge, Igifumbira
n'izindi ndimi zivugwa muri aka karere. Igihe abashobora kutwumva bari muri Tanzania, abaha muri aho ndazi ko munkurikirana, ndazi yuko abafumbira murankurikirana neza, abakiga murankurikirana neza bari muri Uganda, abanyarwanda bari muri Uganda, abanyarwanda bose abari za Rucuru, bari za Goma, ijya kugera za Warikare, mu misozi miremire za Minembwe hariya, barankurikirana bakanyumva, bagakurikirana bino bitekerezo bibakangurira gukunda Afrika, kuko Afrika duhuje ibibazo bimwe, Afrika yose duhuje ibibazo bimwe. Twiyambure ironda koko, twiyambure amacakubiri, duharanire iterambere. Cyo gituma rero nagomba guhereza kuri intambara iri kurabera Uvira Gasagara gatoya, ariko